روش باش تماشاوان هجا جستجوین دنگ امریکا لو واشنطن ام به برنامه کردویزیون ده اکران özgürgün TV دنه ده برنامه هفته ده ام راپور انج واشنطن و جنچگهان می انج کردستان جبره پیشکش بکن تماشاوان هجا دم باش Serok Vezîrê Tirkiye Ahmet Davutoğlu roja sêşemê got operasyonên leşkerî li dijî serhildayên Kurd di yek bajarokekî Kurdan de bi davî bûye. Li leşkerên Tirkiye jî şerê xwe li dijî serhildayên Kurd didomînin û heman demî jî bi dehan şaredar û siyasetmedarên Kurd ji HDP hatine girtin ku piraniya wan vê demekî dirêj de li hepsê bimînin. Hêzên parastina Tirkiya operasyoneka leşkeriya berfireh li Silûpî û Cizîrê û Sûra Amedê dijî serhildayên Kurd pêk tîne. Komalên mafê mirovan yê Tirkiya dibêjin bi kêmî ve 162 medenî her ji meha heştî tebaxê hatine kuştin û 26 ji wana xelkê Silûpî ne. Li demê leşkerê Tirkiya dibêjin 136 çekdar li Silûpî hatine kuştin. Serokwezîrê Tirkiye duhî sêşembe ragihand operasyona leşkerî dijî serhildayên Kurd li bajarê Silûpî bi dawî hat. Ahmed Davutoğlu li demê seredana London got operasyona Silûpî ya li ser Tuxîbê Iraqê bi serkeftî bi dawî hat û da zanîn waheya bûyerên cuda hebin lê hemû xendeq li Silûpî hatine dayxistin û berbend hatine helgirtin. 36 rojên qedeqekirina hatnûçûnê li Silûpî û deverên diyên Kurdan li başûrê Rojhilata Welatî wêraniyeka mezin li dîvxû hêla. gençlik ve debi, gençlik derya alamet çıkınan. Tezoni, mogo baba ve naken milletiyen, tezoni ab millet zevre esamalen xwa tezoni. Am seçom mol ve debin, xodeş ba derya, xode azmen ve kuran hani, ava millet hemşkil ve de damanja don singe mogo xoda metakuj, mogo این مکوجی چکش ها پیست نبه. تزونی، عیناً هول مکن تزونی صرف موجود دریا و عالم نشکنه. Hijmareka jepiter ji hezar akademiyan li heftiyabûrî beyannamek ragihandin û operasyonên leşkerî şermizar kirin û bu egera rixneka tund dijî serokê Tirkiya Recep Tayyip Erdogan û dozgerê giştî dest bi kiryarên qanûnî dijî akademiyan kirin ku wiheya bi gunneha propagandê bû Partiya Karkerên Kurdistanê bêne xetabar kirin. Dadgehkirina 18 şaredar û nêzîkî pêncî endamên civata xwecihiyên alîgirên Partiya Gelên Demokratîk HDP tê te kirin. Li destpêka vê mehê şaredarê bajarê Wanê bi 15 sala digirtîxanê da bi gunneha tevlîbûnê di Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hate ciza kirin. Îma Sênklarweb ji rêxistiya mafê mirovan dibêjitin ev bi tiristirîn pêngavê dijî şaredaran ew ên bi dîmokrasî hatîn helbijartin bêtekirin û li çend salên dawiyê da çê nebûye. Ji berî niha şaredar hatine dadgehkirin û ciza kirin lê bi vê tundiyê qet nebûye. Lê Cangîz Aktar mamostayê zanista siyasî li zanîngeha Silêman Şaha İstanbulê dibêjit ev heman siyaset e ewa dewleta Tirkiye pêkitînitin her ji demê PKK li sala 1984 çek helgirtî. Her wesa Aktar da zanîn her ji demê dirûzbûna Tirkiye çiya medeniyan leşkerî dubarekirina heman stratîjiya kevne ya tepeserkirinê helbet pirsa Kurdan bi hêzê çareser nabet. Her ji demê helbijartinên meha Huzeyranê Wildîfra ya meha mijdarê ya sala borî nerazîbûneka berfireh dijî siyaseta hikûmeta AKP li seranserî Tirkiya peyda bûye. Duhî li rêwresmekiya bîrînana neh saliya kuştina rojnamevanê Tirkiye Ermenî Hêranding bi sedan kes li İstanbulê li hev hatin û banka demokrasiyeteka xurtir bû Tirkiye kirin. Adalet istiyoruz ve Em adaletê dixwazin, divê welatê dijî demokrasiye. Divê em berxwedanê xwe dewam bikin, heta rastî eşkere bin. Digel berdewambûna operasyonên leşkerî xwenîşandanan û bertengkirina azadiyan hikûmeta AKP wê di qonaxeka zehmet da derbas bibe. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. تماشاوان هجا کردین کل واشنطن دیجین لپش بالیوزخانه ترکیه چالاکیه نوشتنه در دخن و اپراسیون هزن اولکاریین ترک شرمزار دکن. هم بر و کمک ترک جی پروتستیک چالاکیه در دخن و دنگخه هم بر کرده در دخن. هفکار مصطفی اجار چوب پروتستی و اف راپورت آماده کرد. Divan şeşmehên dawî de rewşek awarte li Tirkiye bi taybetî li Herêmê Kurdan heye. Gorê Komeleya mafê mirovan divan şeşmehên dawî de 107 sivîl hatin kuştin û 29 van ji zarokin. Navenda networka Kurd Akin bi serokatiya Kanîxulam li ber balyozxana Tirkiye ya Washingtonê dest pê çalakiyên protestoyê kirin. Kurds living in other countries that respect the rule of law. Gava hikûmeta Türkan Kurdan bombabaran dike çima Amerîka çavê xwe li wan diniqîne.
امریکا ji dewleta Türkan ra çekan dabîn dike lê Tirkiye van çekan ji bo gelên Kurd qetil bike bikartîne ku ew tekane hêza Kurd ya ku lê pêşberî Daişê ya hov bi qehremanî şer dike û wan têk dibe ev helwesta Amerîkayê ya ku weke temaşevan dimîne mejiyê mirov ser û bin dike Amerîka henekên xwe bi mejiyê mirovan dike. Piştî banga Kanîxulan çend Kurdên li Washingtonê beşdarê çalakiyên protestoyê bûn û wan gotinê Dr. Martin Luther King anî ser ziman û gotin heta ku em bimirinê an ji bi serhildanê re rû bi rû dimînin di rêya bê tundrewî de em ê bimeşîn em ê mafên mirovan yên reva bi rêya wê nobedariyê biparêzin. Hîro roja ku Dr. King ji dayîkê bûyî 15 ve mehe enverkê kom bûne bû qirin û nalîna êşa miletê Tirkî Kurdên Tirkî ê hane bindesta سلوپی جزری آمد ایرو کشتن پرده به ام پروسه کن و کشتنه ام دخوازن او قتل عام دیجی کردیا بسکنه و ام گل امریکی دنگ کردا بیزه کو کرد دستی خود درج کن با درج بو آشتی لا aliyên din ji komek hewwelatiyên Tirkiye dijî çalakiyên Kurdan protestoya xwe pêkanî û ew dibêjin em bû parastina welatê xwe kûm bûne. Buraya vatanımıza, toprağımıza Hatiname li vir bû parastina welat ax û alaya me ye. Em dibêjin pirsgirêka Kurdan bi pêvajoya aştiyê çareser bûye. Kurd û Türk bi hezaran sala birayê hevin û çi tişt nikare wan ji hev veke. Tirkiye heta ku PKK ji holê rahneke wê şerî xwe bike. Ev bi hevçûn li Tirkiye ji bo me ne şer e belkû parastina welatê me ye. Kurdên Amerîka îro li Washingtonê hatin bahev û êrişên ewlekariya Tirk li herêmê Kurda protesto kirin. Di aliyên din jî protestoyên Tirk hatin bahev û piştgiriya hikûmeta xwe anî ser ziman. Mustafa Car, Dengê Amerîka. Temeşalan hêja malbatên şehîdan li kantona Efrînê çûn ser gorên heskiriyên xwe û ev bibîr anîn tevî ku kezebavan bi kurahî şewî bin jî ev bang dikin ku êdî xwe nêrijandin û davî li şer were. Peyamnerê me Emîne Misto jî Efrînê ji rojava ev rapor ji bera me dekir. Dirêjbûna salên şerê Sûriyê xemgînî kir her malekê. Ji xeynî alozîya jiyanê birîna herî dijwar, mirina ciwana û kesên sivîl e. Di merasîma awirkirina şervanên YPG, YPJ, artêşa şoreşgeran li Goristanên Efrînê, gul û birînin malbetan tên vekirin û bîra kesên awirkirî dikin. Ev xwînê birakî min Xelîl. Xelîl. Em dixwazin va şera biskine. Besa xwîn, besa rejandin. Ev estirê min xwîn dibare. Piştî merasîmê û gora dawî, dê, bav, jin, zarok li dûra gorin ciwanin xar û dinin. û gul û gazinên xwe ji giyana wan re diyar dikin. Xelkê Efrînê mîna hemû xelkê Sûriyê ji bandora şer westîne û dixwazin rijandina xwînê bêrawestandin. Vê şawetî me diye em nixwazin her kesek bibîne, em dixwazin şer devê de biskine. Êşekê me diye bilo kes nebîne, bes ji dijmin re. Yani vê zilmetî bes e. Gerek ortix em li ser lingî xwe biskinin û em hemû miletê Kurd û Arab û Aşûrge û tev em li ser lingî xwe biskinin û em hember vê dijminî biskinin ti cara xwînî me nekeve ji vê pirtir. Li Goristanên şehîdan yên ku piştî şerê Sûriyê hatin çêkirin, bi sedan keç û xurt tev hêbiyên jiyaneke aram hatin bin axkirin. Piraniya ciwanan tev refin şer bûne. Malbetên wan her tim ji ber metirsiya li ser jiyana wan xemgîn in. Me çi qîmet mezin kir em naxwazin şebabek şehîd bikeve em naxwazin. Bafkîm şehîd ketiye. Em naxwazin kes êşekê bafkîm bibîne. Ez qurban giyabim şehîd û giştekevim. Ji destpêka şerê Sûriyê de derdorî hezar keç û xortên Efrînê tev refin YPG û YPJ jiyana xwe ji dest dane. Lê hejmarek ji ciwanan tev leşkeriya neçar her wiha tev refin artêşa azad jî hatin kuştin. Ji aliyekî din welatiyên sivîl li parêzgeha Helebê û serriyên wê di encamê bombavarankirina taxin Kurda li Helebê her wiha armançkirina sivîlên Kurd li ser rêya hatin kuştin. Bi hezaran keç û xurt ji destpêka şer da jiyana xwe ji dest dane. Malbetên wan bangawazî li hemû dinyayê dikin da ku waxwîn rijandina bêrawestandin. Ji saziya malbetê şehîdan ji bajarê Efrînê Emîne Misto, Dengê Amerîka.
تماشاوان دلال اف هفته دایک بونا دکتر مارتین لوتر کینگ و امریکا و یکی پیروز دکه. سماشوان دلال آژانس انرژی اتمی ناونتوی دبیجه ایران شرط و مرجن رکفتن ناونتوی یا سر پروگرام به ناوکی بجیتینه وک انجام امریکا و یکتی اروپا جتولین آبوری سر ایران جی را کرن سرک باراک اوباما روزا شمیه لقصد سپی گوتارک لسر و مجاره پشکش کش. This is a good day. سروک اوباما پس نقوناقا جی بجی کرنا ریکفتنا ناوکی دکه و دبیجه دستکتنا کا گرینگه جبو هولن دیپلوماسی. Before the deal, Iran was steadily increasing its stockpile of enriched uranium. بریال هفاتنه ایران بردوام انبارن یورانیوم دولمند کری و هازه دکربون کو تیرا ده بمبین اتمی دکر. لین هازه دتری نطو 800 او یورانیوم جبو در و ایران هاتیه شاندن. اف پیش و چون بریا دیپلوماسی پیک هاتیه بیکو شرکدن لروجهلاتا ناوین بقومه. روژا شنبیا بوری دزگاه ناونتوی یا انرژیا اتمی پشراس کرد که ایران همو پیگرتنن خوا جی بجی کرنه لی سروک ایران دبیجه پیگرتنا به وی ریکفتنه وی مبسته نادک و باوری به امریکا هبه. بنانی است که ما به خاطر برجام جبو لهفاتنا پرسا ناوکیه ام باوری خوا به ولاتکی وکو امریکا ناینن. اگر د دما بجی بجی کرنا لهفاتنه دا نپیگریه که درکه و هوله و چاغیل لگور پیکاتنه میکانیزمین دن هنه ام پیش بخن. اسرائیل به وی قوناغا جی بجی کرنه نکیف خوشه. هیشتا به گمان بری خود دا ایرانه. دما ایران پیگریا لهفاتنه نکه دوی جواکا نفنتوی سزاین گران بدوی. اگر اسرائیل ریگریا ایرانی نکربا نها او خودیا چکی اتومی بو. سیاست اما وک خواه. ری ندین ایرانی ببا خودیا چکی اتومی. د امریکا دا برسون جدا هنه. سروک جواتا نونرن کنگریس پال راین باور دکه هلانینا سزاین لسر ایران شاشتیه و دبیجه ایران وان پرا جبو آلیکاری دراویا تروریستان بکاردینه. هندک بر بجارن کماری وی ریکفتنه به پینگا و باش جبو پارستنان اجتماعی نادن ناس کرن. دما ببم سروک امریکا روژا یکی دوی لحف هاتنا به ترس و شیطانه جهول راکم. لی بر بجارا دیمقراط هیلاری کلینتون دبیجه که ریکفتنا ناوکی جه شانازیا ویه. او دمک استم دبیجم به رول خوش نازم که امگاه نوی لحف هاتنه بریا دانستان دنان. من اوجی آنی زمان که اگر ایران لهم بر پرنسیپ ریکفتنه پیگریه نکه خواه بکه دی بر پرس هیتا دیتن و ویجی دی انجامن خراب هبن. هفدم ایوان پیش هاتان سزاین امریکا دجی ایران دی بردوان بن جبر هنک دوسین وکو مافن مروان. سروک اوباما بحثی دانا وان سزاین نو لسر ایران دکه. Iran's recent missile test, for example, وکمیناک تحقیق کردن روکتان لوی داویه در کتنک بو جپگیری نافنتوی او وک در انجام امریکا د سزایان دانیتا سروان کسو کمپانیان ین هفکاریا ایران دکن جبو پیشخستنا برنامه روکتن بالستیکی. سروک اوباما گرانی دادنیتا سرهنده کول پاشا روژه به هجداری چافدیریا پیش هاتنان دکه. راویندوسکی دنگ امریکا. تماشاوان هیجا بنزیک بونا هلبجارتنین بربجاری لایالت آیووا نقاش ناو نامزدین سرکاتی جی گرم دبن و مجارن وک سیاستا در و زواج هم جنسان سیستما کوشبری درزن پیش تجهید دگرن لیدی ساجه مجارن سرکه شریل داعش و امتر جدو هفته ماینه بو هلبجارتنین برایی کل یک مهادو لولایت آیووا را دست پی بکد. لی دمه مشتومرین کماریان ین لی روژا پنجشنبه بوری برای چون بر بجار هری پیشکتی دونالد ترامپ دیسان رون کرد که آریشه سرکی اسلام رادیکالن. از پاراستن اجبو ویولاتی دخوازم. هر وقت دزانن ما آریشه که اسلام رادیکال هیه. ما آریشه که گلک مزن هیه. او نه بسی آریشه یا وره. لی یا همی جیهانیه.
زیده باره وی چنده کو گلک رخنه لترامپ تنکرن دیسان هجماره یا پشتوانن وی زیده تردبه. I can see how a lot of people are rallying behind Trump. Ez dibînim gelek xelek piştevaniya Trump dikin ji ber ku xwe nêzîkî tiştî hikûmetê naka û kesekî nesiyasî ye. Piştevanên her du partiyan ji yariyên siyasetê bêzar bûne, lewan astê pesendkirina wî her bilindtir dibe. حکیم زمان مسلمانک امریکیه و هر وسا سربازک لهزن لشکر امریکا. Well, I think it's wrong for him to از باورم افتشتکی ندرسته او دکه گلبر اول مروی بریاره لسر کسایتیا خلکی بده مسلمان وی تشتی ناکن گلک جاران از تو رد بم لی اگر کی به سروک امریکا دی فرماننوی بجی اینم لی از دنگی خواه نادموی لوی کمپین هلبجارتنا مسئله یا کنترل کرنا چکاجی بو بابتک سرکی. هرچند سرک اوباما گلک حوالدا بو و مبسته لیل گوتارا خویا سالانه گلک بکرتید گل هندک بابتن دنیا سرکی آنی بر بحثا. And I will keep pushing for progress on the work that I believe still needs to be done. Ez ê bi berdewamî li ser wan babetana bimînim ku bi baveriya min divê bene cîkirin. Ew jî rekxistina sîstema koçberan, parastina zarokên ne li dijî tundutujiyê, vekeviya mûçeyan bo jin û meran û pirtirkirina mûçeyan karkeran. Ev hemî tiştî heta niha li dev xezanên gelek kar dikin girîngin. West Whittaker ku piştevaniya kumaryan dike li wê baweriyê daye kontrol kirina çekan arîşeya tundutîjiya çekî li Amerîka çareser naket. I don't think it fixes anything. Bawer nakim ev tiştekî çareser biket. Tu nikarî bi hindê xelkê kontrol bikî. Ya ez dizanim bank û muxederat jî qedeğan e. Lê her têm karînan. Ez dibêjim me PTV bi çekan heye ji bo parastina xwe. Lê hinek hemwelatî li wê baweriyê dane pêngava Obama bu kontrol kirina çekan ya giring bû. Pêzanîn xuya dikin ku Amerîka tenha welatê yekê yê cîhanê ye ku pirsgirêkên kuştina çekan heye. Vêca baştir e ku pêtir rê li çek kirînê bêhne girtin. Babetên parastina niştîmanî û siyaseta derve û arîşeya penaberan jî ji bilî pirsa kontrol kirina çekî dêbin babetên serekî ji bo helmeta vê hilbijartinê. Lê gencên Amerîka jî dixwazin kesek bibe serok yê ku li wan têbgehe. Min çi pêşbînî nînin, belê ez hîvîdarim gelek kesin genç dengê xwe bidin ji ber ku emîn dibin rêberên paşerojê. Ez bêjim Bernie Sanders dê herî baş bîr bo gencan ji ber ku ew hêviyekê dide gencan. Helmetê hilbijartinê çawa bîtin, divêt em her çawa rebin kudekî bîte serokê Amerîka li 8 meha 11. Herêz xendan dengê Amerîka. Temaşevaran delal vekî hûn jî zanin gelek biyanî ji welatên cîhanê tên nav Kurdan û bi wan re dijî Daişê şer dikin. Nûçegeha Nemeyê Hewlêrê Ehmed Zebarî raportek li ser dilxwazên Amerîkî amade kiriye ku ji bo şerê Daişê vegavê li Herêmê Kurdistanê ne. Yek ji Amerîkên ku digelhêzin pêşmergeyên Kurdistanê li mexmûrê şer dijî Daişê dike navî wî John e. Li eyaleta North Carolinayê hatiye. Jiyê wî 23 sal û diwarê tenduristiyê da kar kiriye. I came to Kurdistan to help the Peshmerga, to help the people of Kurdistan, to free them from Daesh and to... Ez hatim Kurdistanê ji bo alîkariya pêşmergeyan. Alîkariya gelê Kurdistanê heta Kurdistan ji Daişê paqij be. Sedemê ku ez hatîm Kurdistanê ew e ez heş Kurdistanê dikim. Ez heş xelk, erd û çiyayên Kurdistanê dikim. Can, ew xurtê ku bûye cihê serenca medya û pêşmerge û welatiyên Herêma Kurdistanê ji ber dirêjiya balaya wî ku 2 metr û 20 sentîme û xelek berdewam wêneyan digel digire. Rexneyê li wan kesan digire ku wêneyê wî li Facebook û torên civakî danin ji ber ku ew dibêje ne ji bo yekî hatiye belkû ji bo şerê rast û durist dijî Daişê hatiye. هەموو ئەو کارانەی کە پێشمەرگە دەیکە ئەوانی شتێکن لەگەڵمان ئێستا ئەوەی بۆتە جێی سرنج و ئەوەی بۆتە جێی سرنج و تێڕامان لە ناو هێزەکانی پێشمەرگە و مەحوەرەکەمان ئەم بەڕێزەیە هاتووە ئەمیش لەبەر باڵاکەی کە زۆر بەرزە بەڕاستی کەسێکە بەڕاستی وەکو لە قسەکانم ئاماژەم پێکرد لە هەولێرەوە یان لە هێزەکانمانەوە لە لیواکان لە ڕەبایەکان پێشمەرگە دێن وەکو یادگاری ڕسمی لەگە دەگرن. Kurdistan, hemû malê zor biçûk.
جاليك دنفا خورتك دنيا أمريكي ناويوي جاكا نهال لمخمورة شر داعش دكا او دبيجا اساتما مخمور جبو شر دجي داعش جبركو كريارن داعش دورن جمروفاتي Daesh, they're evil. They rape women, they murder children. داعش بدكارن او دسريجيه لسر ناموسا جنا دكن او زاروكا دكوجن دگل گوتنا الله اكبر او زاروك چجوي گوتني دزانن او دبيجا نهاتيا كردستاني جبو هف بيفينو مديان جواكي بلکو جبوه که هاتیه کو شر راست و درست لدجی داعش بکه. What Kurdistan has going on, it's a very good start to a country. It's a good start. یاگو کردستان تیره در باس بویه دست پیکه که گلکی باش بو جبو ولاتکی. جبو ديمقراسيتي ام لذرن جبو شر داعش بكن و ام آلیکاری بکن داگو دست پیکه که باش جبو کردستانی هبه. واکا پیشمرگین محورا مخمور دبیجن. او خو بخشین امریکیین کو دهنه محورا وان همو ارکن سربازی بجهد کنو آمادن جبو شر دجی داعشه. احمد زباری دنگی امریکا مخمور. تماشاین هجا جنین ازی کو جدست داعش رویانه نها لکامپین پنابری دنه بیامنری ما کوا امر لقضا شیخان لکامپا اسیا راپورتک لسر جنین ازی آمده کریه. بێگومان تانوکە ژمارەکە زەحف ji afretên êzdî destên çekdarên Daeş dane û hatîne belavkirin li ser çend bajarên Sûriyê û Mosulê belê ew ên hatîne qurtalkirin wesa bû dengê Amerîka diyartiyen ku nebtinê wek cariye serederî gelt hate kirin. Gelek afret hatine kerîn û firotin wek xizmetkar û taybet ew afretên dan emir. Her wesa tûşî gelek corên eşkencedanê dibûn. تقولن جلكين ما بشون وتقولن ما حوس شغلوا ما تكرنوا جينا خوش كربالي دانو اما بيستر نادبون عاري بخديت فرد خديه كي دزارو كدوي بونو زار ودي هم العلاقه يجبرون كلها بورايس بيبو اشترسا كراسيت كاسكو سهرو الخوات كرنو بخدي ها او تفرودنا ياكل دوش خدامي امش خوات ترسان ام زار ويت خوات ترسان شغل ما تكرين هكا شغلنا كربان راد بوني تذكرنا خدام شغورا برنا مقارا تفرودنا ياكودو اما بيسترند اكيد هالسالي شغورا برن هاتانا كي بيرا كابرن جن برن جنين مير برن بخودي زارو برن ما برازيا كي محمريوي 10 سال بونش بعداكاوي برنش تلحفر هاتانهم تشتاكي جنزان برازيا كم برن حمريوي يانزا سال بون برنش خورا زوج عندن الموسلة ما پیستر ندبون کچک همو برن جن برن لیدان هبو غلامی هبو اوی آفرته به چاون خودی دم چکدارن داعش برای هفجینه و کشتی و اوجی به دو گلان هاتیه بریندار کرن وسا دیار کتن که حولین جدیدان خوب بکشیتن دا که نکویت دستن چکدارن داعش دا از خو کشم چگو بروفش حیات خو عقدت به تختیوان پیساد بینت ام چون مسافه که خوش دستیم ترکتری فبو تیم از دست خو هاویتم از خلاص کردم وقتی تیم دست خو هاویتم من از کیشم مسافه که خوش دیسا ام چون وقتی بوندو طلق المداين من يعني هوجر عطامه هومه دیسا از جاره کدی از ترکتری دا کفتم دیسا از کف مستر حاسنه ترکتری جي يعني طلق المداين خو او برينام بيكفت وقتی برینام پیکفت مزانی عیچاوا نصیف لنگی مداچی بو. حتی نوکه گلک آفرت هاتینه قرطال کرن به ریکن جدا جدا بله هر آفرت که ازدی جورچی روکک گل خو اینایه و پرانی وان دیمن کشتن و اشکنجدان بچاون خو دیتینه که عمر دنگ امریکا قضا شیخان کمپا اسیا تماشاوان دلال جوات ازیدی رنگ گبده یا جواک روجوایه لده من داویده گلک اندامن خود ریه کوشپریه ده هندادکه جبر کمبونه هجمار ازدیان گلک گندین وان والانه و جشن باتوز میجی بخمگینی ته پیروز کرن نیچگه هنمه جزیره زانو امر سردان گنده تل خاتون که ازدیا کر و اف راپورت جواره آماده کر جشن باتزمی سر دریجاهیا هفت روزان دریج دیکه روجا هفتيان ناويوي روجا سرساليه ازيدين كريما جزيره لگري خاتون كي لباشوري تربسبي لهف كوم دبون و ججنا هف بيروز دكرن لينها گندي گر خاتون كي زكاكي وي والانه
و پرانیا خانیین گند بونه کاول. دهاتی تنکاری بولواز که کالواد راجدارو که تنی بمشی. آنها هرم ناف گند که خرابه یا برکی پی 10,000 خواهینینم او هی کمی 10,000 کایا. ایریشا داعش سرشنگال و روجاوای کردستان بو سدما کجبربونا ازیدیان. لروجاوای کردستان بصدان مالبات بر به اروپا و کجبربون و بتایبت بر به آلمانیا و. صد مال هبو. قدی چون حرکی چون کزانی چون هن چون آلمانن چون کردستانی هن چون هاولو چون دورا. خودی امنارن. افدر خوشترش هم دورا اجمرا. تفی کجبریه هن مروف مانه و او دبیجنگ و حتی داویجی آخاخو برنادن. از مامۆستا زمانی کوردیمە مامۆستا گوندێت الخاتون کێمە 15 شاگردێ منن ئەس زارۆکا فێری زمانی دایکێت کن و یا هەری مهم ئەم پەروەردەیدا زارۆکا فێر دکن چاوا دەوش خاکا وڵاتی خەبەر نەدەن اف در گوندێت الخاتون کیه تججنا بیر آلی ده لوی دره در یزیدین هریما جزیره لور کوم دبون و ججن شاهی خواه لدار دخستن و وی دمه بحزاره بون نها ای روژا داویش وی ججنه کولانه وی گوندی والانه و تنه کاول مانه زانا عمر دنگ امریکا گری تلخاتون که هریما ترپسپیه تماشاوان دلال جارا کدن دخوازم بالبکشینن کو او هفته دایک پولا مارتین لوتر کینگه اول سرانسر امریکا پیروزباهی با رزگرتنا مارتین لوتر کینگ تنک کرد. تماشاوان هیجا پشنگهێکی نوێ لە مزەخەنەیە پۆرترەی مرۆڤان یان نێتەوی لە واشنگتۆن وێ بوویە هەڤکارێ me لوقمان ئەحمەد ئەڤ راپۆرت ji bo vê amedekiriye. گالریا نشتمانی یا پورتری پیشنگهکه نو و کرج سرمیانی خواه یه جی 21,000 وینه و کوالین کسایتین نافدار. گو 53 جوانا بکار آنی دی پیشنگه ها به ناوی چاوی پاپ نرینین نافداران. تیما پیشنگه کسایتین نافدارن لیبر پرسا گالریه دورتموس دبیجه مبستامه گو بینر بنیزیکایی نافداران ناس بکن. او بشه گلکی گرینگ جی تابلوی جبر که هنرمند بو گیرینگ پر سبابتا خود که که موزیک اک پر بهست هل بجیره دا که بر سوا موزیکا یا پر بهست دم خدا بگره. گرد نا پیشنگه ده نتنیج بو ناسکرنا نافدارا یه لی هر وها ناسکرنا چاوا او بونه نافدار. تنه هزرا نافداریا و روزنامه‌گریا پیپل ناکین ام نافداریا همو عالی دخوازن هندک بابت هنه ده پیشانگه دا ین کوه بین ناسین ده چاون خلکی دا و هندک هنه کسک ناس ناکه پورتری نو د پیشنگه دهنه لی یک جوان تابلویا بالکش یا هنرمند ایرلندی کولین دیویدسونه وینه کی اکتوری امریکی براد پیت گو او هاتبو نگار کرن دما گو پیت به دیویدسون ربو بو فیر بونا هنری جوی دو دادن جی وینه هن کسی دن گو پر نافدارن لی نل برچاوانه مینا دامزری گوگلی و دیزاینرا نیشانا بیر آنینا ویتنامی هر وهاجی پورتری یا موزیک جنا جازی یا گنج اسپرنازا سپلادینگ لور بو لی او به ویدیو هاتبو داهینر کرن. ام ده تمن میدیا دانه تمن کو همو مدیا جواکی بکاردینن نرخی کس نافدار به دمک لز هاتیه گوهرتن هر کس نها دکاره به کسک نافدار ام هیویدارن کو دم میوانن مدین پیشانگهه او به کوربون هزراوی تشتی بکن. لسر دیوار برانبر وینه هنرمند دیپ کاسیسن گو بشیویا هنرمند نافدار اندی وارهول هاتبون آفراندن مینا وینه مارلین مونرو و الیزابت تایلوری. کاری گالریا نشتمانی یا پورتری کسایت نافدار گو نافدارین امریکی ببینرانه بدناس کرن لید وی پیشنگهی ده کاری برونی بیتر بینه سروان و خباتین وان. لقمان احمد دنگ امریکا. تماشاوان دلال اف بو برنامه کرد بزنیا به هفته ام به هیدارن کو برنامه بدله و بو حتی هفته ده خاطره و ایوار باش بمنم بخشیده